Kua whakamānuitia tētahi kaupapa motuhake e kohi haere nei nā wheakoranga motuhenga a te hunga Kaumātua. Kua toru tau te kaupapa o Kaumātua e haere ana. He kaupapa nā te kai whakaahua nā Sarah Tautuku Orme I kōkiri. I huraina nā pakitara whakaahua hoki o ngā koia toko whānei ki te marae o Te Noho Kotahitanga I Tāmaki Makaurau. Anei a Jess Tyson me nā whakamārama. He whatatuitui kōrero nā ēnei mōrehu Kaumātua toko whā no o Wairaka. I whakaaro au, he hake au, hei hua, hei oranga, mō atatu te mariki mokopuna. Koe tāku kia tākoho te ēnei kōrero. Hei manaki, ke marama pai ki a rātou, a te rawa I pēnei, I tēnei I pēnei. Mā waika mōhio, kei te aha, apopo. Ko te tāmitanga o te reo I te kura, ko ngā whakamataku o te tāmoko, ko te tūkinotanga hoki, ētahi o a rātou tukunga kōrero. Maringi no te aroha, e kore e mutu, te mamae nei. This is what I achieved by learning the reo, by dragging my children and hoping they didn't have to suffer what I did. So I talked it over with them and said, no, Ma, what you did, you went through mud and everything to raise them where they are now. Ko Sarah Tautuku Orme te kai whakaahua. I think it's an absolute reminder that the Kaumātua of our time, and who were born either before or after around 1940, grew up in a really interesting period of Aotearoa history. You weren't always proud to be Māori. You didn't always get to speak your reo or learn your reo. And if you did learn your reo, you didn't speak it anywhere. So I think the beautiful thing that can come out of this is to listen to this kōrero of our Kaumātua today and to be reminded of the history. Ka haere tonu ngā mahi a Hera ki te kohi whakaahua, kōrero hoki mō ngā Kaumātua huri noa I te motu. O Wairaka, o Wairaka. Jess Tyson, Te Ao Mārama.